گلک پیناسین موزیک هنه. ام بحثا تشتکی وصا دکن که خودی مجوعه که درین و کارتکرنه که به هفتای. جبروی که ام نها دست آلیه و تکنیکی و مجوعی بردن. ام بتیگه که جدا نزدیکی به مجاری. جبو من موزیک لگرینه که. مروف دکه و پی شوپا تگهشتن و پیدان تگهشتنه و هر وها هست کرن و پیدان هست کرنه. اولگرین دم و جه ناس ناکن. ریه که بود دابزینا همون سنوران پیدا دید. اولگرین بشیوه که دکه و ناوا جیان هر موزیکشنه که. لهن جوان ویلگرینه دخن نیسکو کا موزیک آخه وکی کو ایرو امید رویتی خدا ببینیم سلام از علی تک باشم. درویتی موزیک ده کل سر شاشه کردستان 24 از ریبریا و بکر. ده هر خلکه که جدای به برنامه ده امی موزیک جنین کو موزیکا کردی به استایل و جورین جدا داتینن ناز بکن. امی هموان نزدیک و ناز بکن و همجی درفتا گهدار کرنال ستران نوان به دست بخن. خلقا به هفته جبو من گل اکی گرینگه جبر کو میوان به هفته لاوجه کو از بخوجی اندامه کی وی کومه ده هر دو روزین لپیش آمده ده دما لاوجه حاضری ا کنسرت خود که همه جیل گلوان بن لاوجه ج سه کسان پکته ازو عمران و سرهاتن امه ده سری ده به عمران دست بکن دوباره امه پیشوازی لسرهاتی بکن که ایرو جوانه ته
Ben de Ali İmran'ım. Oyun hebeyetim. Çek denek mi ama? Yani hebeyet. Serhat. Emin hebeyne berderi metroyu. Hem Livya'dan tamam. لاوجه بخبات برهفکرینه که ملهرما جلمرگی بسالان بره و دبر هات دمزراندن. مجه موسیقا و هرمه یاد ناوا موسیقا کردی ده و به تایبتی جی مگرینگی دا لیکولنین لسر دنگ بیج و ستران بیجا. امج تشتین که ده انجام هاوی لیکولنین ده فیر بونه شیوه دا موسیقا خو به وی رنگی جی مدست به بکانین رپرتوارا خواه کرد. هیدی باشه ریوینگی بچک زوره از زنم بس ریوینگی ها لاوجه زوره و از وسط بینم اجرا از خوازم ام نافخدا ریوینگی ها لاوجه چه دست بکر و ما چه کرم بچک سر به باخمی نه چونکه خباته که کاره که ام بچک بیگ و بحثی وی کاری بکن ده خوش بید نهوت شش وای که دنویسن از این را نهوت هفت هشت با کم هنده گلیک بگویم ما که دنویسی ما سوز ده اما دنگی تاجی خوش بی گلک جه خوش نمیشی باش آره خوش بی مثلا توسلام بگویم ما اول علی واسه نایسی ها توسلام یا تحسین تا استران تحسین تا استران میگو تمام اول میگویم ما استران باشوری آره والله استران ما تنویسی ایمران هم گلک بشکاری حتی نه ما دست خدا ای کدوم شخو چاندکوا سوال در مجله مرگی تو بچیه در و دعواته که شخو او کفش کرد سپاس او دیاره یعنی تو وی چانده گودارد که دعوات رو دهم یارده و پشش مثلا بوچی ما اف کاره کرم نه لاوجه بوچی اف کاره کرد بوچی ستران بر هف کردن بوچی افسترانت کevin جاره که دی نوجن کردن و هشتا سرد خبیت مثلا ویج مجاره که گلک دیرو کره نه ساکت موزیکی که عربات بهه تلپیجیو اما موزیکا عربانه رنگی کفشه موزیکا اسپانیولان فلامنکو تکیید بهه تلپیجی الله فلامنکو اسپانیوله اما کردی چه دیده حضرت مثلا چه بیجاها اول کردن موزیکا کردیه موزیکا کردی هو به شکلی تده چه کردن اولی دفعه بوم مرحله که ما گفته عجب دنیا موزیکا دنیایی دا موزیکا کردی کیه نه اولی مرحله بوده مثلا چند با درکی او قاس گرینگ نو کردن دا او قاس گرینگ اینجا چه تیته نو دیرو کده دنگ بیجاد مثلا جیانا جلمرگی چه تیته برچه مثلا داتان مثلا شاهیان شینیان مثلا چه تیته سر کشید نور دنگ بیجا و چند درکی و چونکی چند نیوسکی کیماسیه که نکردن هنده برهنده آستانگان کیماسیه که مثلا اما چند درکی چه آستانگ نشد لاوجه چکر
لاجه جی گهشته چند در روجه بهف که برهف کردن نه احیا بگرونش تو احیا بگرونش تو آی قد کانه نریه گراشینا هابد که جنگی به هشینا هابد که سوزان پراشینا هابد که کردی که قبض دینا هابد که دور خیلی و مدینا هابد که خیلی و هابد که قد کانه هابد که واسه مرقمه مثلا اگر کو استران شرا هبن استران عشقی جهنت اوینی جهنه نه راسته باشه و من اون گریا ما کفش که کوکیش فرم هنه مانا باشم سر فرما راست یا کوکیش فرم موسیقی کردی هنه یا پیتر یا جلمه که فرم هنه مگل خانه برداره خیلی و رخی سرحد رخی بکنه متن گو کانوا جلمه چه هم بیوام زانم پاشم این فرم رخی زانه هنر دا کیش هنر بیت اوه سینما بیت آنجی وینه بیتن شانو بیتن موزیک بیتن آرمانجا دوه هبیتن یعنی آرمانجا چه و آرمانج وکی چه مثلا از چه بکم و بو چه دکم ویکاری اوه پر مهمه داویه ده انجام اک لازمه بو ویکاری جبرندش لاوجه جی سر آرمانجا که ویکاری کتن یا کو من دیتی و مهرسی کو دیتی آرمان چیه اف سترانت هرمیین جلمرگه و فرم موسیقى هکاریان اونجیا وکن یعنی کردستانه موسیقى کردستانیا اریا کو مبهتن ام بدن ناسین نه بهتن ناسین هوجه و ابا بو هر کسی که کردستانی مثلا کسی که هنرمندی کو وی کار هنری دکتن و کی بیشم دوی به آرمانجک بوم. اما شب اشتیماتی چی بوانج ایدی خوش است. ترانین هرمی است. ترانین فرمین جلمری فرمین کردستانی. تو بیشم گشتین آرمانجان نه؟ دیگه هی تمام. اما ابنا خیالت محمد عارف و حسن جزیری یتوان نه اون جا افسترانه از بیشم دگوتن کو بجهنم ما نوه و ابشی نه کارمه دیدم بگین نه نفشت هن جنراسیونت هن کو او جیوا گهدار بکن و ابشی کارک خوشه نوه کیفی جوارد گیریم دوی ام صحبت آخویا ایرو بداوی بینیم سبی لسردیکا مودایا قدوکوی کنسرت که مهیه هجی شبه امیل غلطه پروین خواه بکن حسن لا لا ای والله حسن حسن بس ماما بالله حسن استودیو کو امه پروین خالی بکن آدوستمه موزیکشن برهانه هر وها او یک موزیکشن کو دید کنسرت آمده لسر دیگه به مرب شاری و هالبار البنجا وكيشا وريشا شاري وهالبار البنجا وكيشا وريشا شاري وهالبار البنجا وكيشا وريشا شاري وهالبار البنجا وكيشا وريشا خمرزا وكيشا وريشا برصا قديم شتبكم جبركو تو كدك مازن تكوما لاوجدا ددي percussion الاتخي ريفيتي اتيال جال لاوج چاد سپیکر و تو موزیکا لاوجه موزیکا کردی چوند بینم پر مرخت کن
Allah benim hani Kürtçe ile tanışmam, Kürtçe müzikle tanışmam. Ya rast nasîna min a bi Kurdî re an ku muzîka Kurdî vedgera salên Boğazê çi ye. Salên kulîpa muzîkê ya peymangehê. An ku vedgera wan salên ku me di kulûpê de muzîk lê dixist. İşte Serhat'ın aslında Nasîna min a bila wije re bi beşdarbûna Serhat a kulûpa me de çêbû. û piştre tevlîbûna Serhat a projeya waya xweşik la wije û piştre hêdî we dest bi tomarkirinan kiribû li ba me. An ku ji wan rojan ve ez ji nêzik ve we dişopînim. yıllar geçti. Piştî bi salan albom derket û di wê navê de min ev stûdyoya ku em niha di nav de ne vekir. Tu zanî min her bi muzîkê re berdewam kir. Min her li muzîkê xist. We jî li vir dest bi provayan kir. Ji xwe ez gelek bi vê şabû bûm. Projeyeke wisa ye bê ku ez bêzirim ez ketim navê. Hem guhdar dikim hem jî tê de dixebitim. Piştî demekê bi awayekî ez jî beşdarî komê bûm. Spas dikim. Ji dewla serê we ez ketim erdnigariyeka nû. Müzik û awazên colemêrkê û yên derdora wê. Her wiha rîtîmên wê derê û ahengên ku te û Serhat û İmran baş vegirt û hem jî we baş lê xist û her wiha we em jî baş fêr kirin. Bi rastî jî ez spasiya we dikim. Herçi qas lawje ji sê kesan pêkbêjî hem di dema tomarkirinê de û hem jî di dema konsertên me de gelek muzîkjenên ku di karê xwe de şahrezane alîkariya me dikin. Di konserta sibê de jî em ê heft kes li ser dikêbin. Ev dostên me di provaya îşev de jî dêl gelme bin. Bi hatina hemû dostên me yên muzîkjen re em dest bi provayan dikin. Ji ber konsertê em hemû bikelecanin û em dixwazin gelekî baş xwe amade bikin. Em îro bi provayê dawî li rojê tînin. Sibê beriya konsertê dîsa em ê li gel hev bin. Hem biçin Kadıköy. İyiydi boş. Bêguman di dema konsertê de gelekî giring e ka divê tu çi tiştî çawa bikî. Lê belê haziriyên beriya konsertê jî bi qasî konsertê aloz e. Ji ber vê yekê em bi baldarî guhê xwe didin rastkirina eyarên teknîkî wekî soundchekan û wekî bi cihbûna serdîkê û venerîna repertuarê. Xebatkarên dika modayê ku em ê konserta xwe lê pêk bînin jî texsîr nakin û di her warî de alîkariya me dikin. Vaye roja konsertê jî hat. Tijîbûna salonê em gelekî bextewar kirin. Êdî bi tenê guhdarvan û em hene.
و بێگومان هون بینەرên مên hêja. نرایه ور نرایه شیب بنالی ور نرایه بی کو بی کوسر نایه شیب بنالی ور نرایه اسکر ها دل بغدایه شیب بنالی ور نرایه اسکر ها دل بغدایه شیب بنالی ور نرایه بله بینەرên عزیز ئەم هاتین داویە vê xeleka xwe ya bernameya Dumtekê. Heta xelekeke dî çav rîwanî mebin û bê müzik nemînin.